नाजाम विद्वान समालोचक प्राध्यापक मानिकलाल श्रेष्ठ ठोया नेपाल सम्मत 1141 चिलाठो तृतीय खुनु चे गुरिया उमेरे मन्ट ठौ वेकैट श्रद्धाञ्जली देशासे वेकल भाइलाटक छफु जापानी आर्निक बाख वन्टेना जापान देशे छफु आर्निक बाख जुनावया बाखै नाख सेइबेय टुम्बा बाखै मूल चोमी सिगा नावया बाख भाइलाटम प्राध्यापक मानिकलाल श्रेष्ठ बाख चोमिए बारे संक्षिप्त परिचय ठुक्टन्डो सिगा नावया सन् 1883 छो टमिगो टरङ्गो कुले भूम सन् 1961 का माना चुन तिनपी मेजी काल निम टहरपी लेखक मध्ये वछम ख सिगा नावया टस्के व्यक्ति केन्द्रित लेखक ख वहीको प्रमुख कृति मध्ये आपाला वास्तव ठगे बाख कनाटक रचना ख ठोगो प्रकार रचना एकवे साहित्यिक सफलता प्राप्त जुगुटो ठुके आफ्ना युवक लेखक पिण्ड वहीको उदाहरण कया ठठको व्यक्तिगत अनुभव विस्तृत रूपमा पंकित प्रेरणा बिल ठुके परिणाम स्वरूप टको मछिया मछि मभि जुवङडु ठोगो दृष्टि सुएबले सिगाय प्रभाव न्याब्ले भिङ्क लाटका टा मछि सिगाय रचना असत्य व अन्याय विविध अभिव्यक्ति त भयंकर नक्सा घेर्ने नाटक व व्यक्ति सुख शान्ति कागल नफु मड्डिक मालाचंग कुट खण्डो खासना बाख चोपे निम्पिम हेजको विशिष्ट पिया आर्निक जापानी लेखक मध्ये सिगा छम ख सिगाई बाखना व्यापक क्षेत्र दुछाको उके मध्ये आफ्नो बाख ठट वाला सुइगो ठगो जीवनी कनिउको ठयो अले ठो सेइ बेये टुम्बा नाप मेग छु बाख छोटकरी नायो व सरल जुया उके दुने क्याटोको व्यङ्ग व ख्याली निलिन जाया चंगडो अतिसा सिगाया डकले नाजाको कृति टासा खिउँगो चाहिँ सफरे ख ठुकेटा आफ्नो समालोचक टेसा आर्निक जापानी साहित्य महान उत्तम कृति टेयाटगडो अर्सा मोहेजको विदेशी पाठक टेसा अष्टाई तो सेइबेये टुम्बा अर्थात् जापानी भाषा सेइबे तो यौटा डक्ले नापा सन् 1913 लेखक सुइरो डुब्ले प्रकाशित जुग ख लौक मुंगा अनेक रूपीय टुम्बा डेकेको जापानी बालक प्रचलित चलन ख अनि क्युरियो पसले यक्को पुलागो गाक्को मुवङ टुम्बा मिगुया तो सेइबेये टुम्बा नाङ्गो बाक्ने सेइबे ढैम मचया लौकै टुम्बा डेकेको इच्छा त भयाट होटो छनु सेइबे मचा चिच्चगो लौका छ न्याना या उकै त मेनेट ना पाल ठिकेको या त व उगु टुम्बा स्कुलले जुनावना पाल ठिका चंग खना शिक्षक अजाग छिरंगु जायना जुल्डगा बोबिया उगु टुम्बा लाका कया पाले त बिल पाले उगु टुम्बा त ढेवा शिक्षक जुया म्युवमले उगु टुम्बा न्याना काम मनख गुली फाइदे या त यो ठो बाख्ने चुया त उडु आन्यने उगु बाख सेइबेये टुम्बा बाख ठड्डो सेइबे बराबर ठय वना टुम्बा अर्थात् टुम्बा डेकेको लौक न्याउने ख उइ मा बोपिन सस्यो व निगो पेंगा ढेउफ्ला टुम्बा न्याना हिगो अरिया या याक्न हे गाक्क मुंगल वो छे वेवा व लौक छने सप्पा जिक पुआखनी अले उगी चंग पुडक कुलिकै अले व टुम्बा ये बामलागु नमरेक त च्यामाया हटै अनले व अव्य एलाटोनिको खोला ल्योपनियो कुस्ना चंग कया व मुंगा टग साके एला कया है टुम्बा पिने खोला उकि बालको या पल ठिकी सेइबेये टुम्बा डेकुले टस्का रुचिदु छन व समुद्र सिटा ठयोग विषय मने लुइका चाहला चंगो उले व गजबको दृश्य खना चसंग वन वला समुद्र सिटा चंग भिकाछे मटे छका छे हटास पियावम छम बुराई सफुक्क हाया पल ठिगो बच्चा च्वाम नौ छ खन आहा गुली बालाको टुम्बा ढका सेइबेये मटी होला वो बुरा ससुचक मुरको याउ नगो छ संको खन मरेक वन अले तिनी सेइबे ठ डोंगो चाल अन्य डना याकाच ततवसला निलात न वो न लोन ढुच्छि निन्यो छे वन वो जिमले पस बनिया पस किरुवा पस हलवाई पस वा टुम्बा डेकीको लौक मिगो पस न्याउ ठासा वसा वइ ठगो फल या मूल्यांकन या त मिखा लिमकासे पस कौले सोया टगो मिनेट तक मड्डिक अनसन दनाचनीको सेइबे झिनिर डट आटक प्राथमिक स्कुले वनाचुन तिनी स्कुले वन टुंका मेपी मचटलिसे मिडिया प्लेस वाला न्याप्लेन लौक माल्ट सरे चाचा हिलाजु अले बनी जुल डामा बैठके छौ कुने मुलुपटी ठ्याना ठम नुगु लुका हिगो फल सनाचनीगो वो फल त माग फुक्क या ढुवा व उके दिने पटी च साके एला पुंगी व ठम डेका त कागे पुसटया पुआटी उके त छौ खाउ सा फुनी व जाई निम्ति डेका त चिने सोटनी अले वो फुक्क लोना यवा मकलेटै उलियाना वो दिनी कने खुन सुटे डन खट व तीन चाका टुम्ब गरजुल डका सोई
चचिटक टयाटौले खोला पुरा प्याना चुनी सेइबे ठयको वस्तुटा खूब सरडा सोया चुनी अले उकिए डटी खिप्न चिना निब्ले गंगिट प्याङ्की उलियाना वो स्कुले उनी सेइबे छौ बन्द्रगा सरे चम औपचारिक रूपमा ठुकेट सर्ट घाट याटसा ठुके छौ सी मेगु सी ठेंगिट निगु मिनेट न्यासी वसगा सेइबे न्याप्ले छौ सी मेगु सीटक चाला लोक मिगु छौ छौ डटले ठा अले बजारे मियाटौ छ छ डटले टुम्ब मसिकी फेरुंगल टुम्ब मुंके पिन्सा अपाइना येकीगो पुलागो खोठागो विशेष आकारको टुम्बाइट व वास्तवमया सेइबे येगो टुम्बाला टप्पेंगो वचत्त चोंगपटी ख छ मचैला साधारणको टुम्बजको यठे च ढका वे बौयाट नाप्लावम पासान टाल कोठा कुने चना पिचुको गोल्लागो टुम्ब पलपल ठिकट मिनेट ना भ्याचम मचैट व पट्न सुयाकेन सोरे अपाट गमु मच अटे टुम्बा मिटाजोगो सेइबे त मयोग पासन सोया वे अवु टाल पासमेस न टाल थनसो बाबु सेइबे ठुजो चीज डोन्टो मुंका ज्या छ्या शिवला यक्को जको मुंका मजो मागला छ निग बरो हटपटी मरेको टालियागो का जिटा ठजाउया य ढका सेइबे न खया ट्वाट लाबिल सेइबे अबु वे पासमेस न टुम्बाई बारे खलागो सुरुयाट वंग बसन्त ऋतु कृषि मेला बयाटको बाकिन टुम्बा लुमाला बोमेस न टाल वका टाठे बाला उठेको बामलाला ख जिल्लुम वे टगोको टाकगो इम खलागो न्य सेइबे मुनमन निलाचुन बाकिन लौका अबले गक्क हलचल हौ ख तर उगो लौका सोवमले वो लौकामा छट्टिया हिसमुर टाव ख अले मिला है वो सुमक छे ल्यावना छोट जितल व सुया बिचाया बौठे मच सेइबे न खटवाल ना टल वला सुया छुका छुका वो टगो लौका जक ख वइ अबमेस न आश्चर्य वो टम टगो मिकना सोट छुर्या अब म टसन हाल ठम छुट्या न वो मुसिउसा मुटबातिना सुमक च अले लिपा सेइबे छसा नुमवा छन वो चल्टी मरुको छे लिउने गलचावना चौले बुरी छमेसिया सिस बुस पुस खन वो बुरी गंकाटको हलबेसी व सुन्तलासी मिया चंगो पस लिउन चंग छे खापा व छटो लोक खाया टौडो जिंच क सुए जोला सेइबे न ठुलट्या टुरन्टे पस लिउने ब्यावन अले लोक पारख यागो सूर्याट अकस्मात व न्यागो इन्चिटा हगो छ लोक खन नापा खमले टस्कै साधारण ठे खण्डुगो टुकी डुगो छुछटा ख सेइबे नुव पार मिन थै टिव गुलका शेशे मिंका वन्यन वो बुरी ताल छ मच तिनेम जुगले छन्ट छिग टेवा बि सेइबे न तुरन्त ताल अठि कस थो जिटा टयाटै दिस मजोला जि तुरन्त डाकया है वो छे ब्याउन तुरन्ते हाना पसले ठंग वल वो लौक न्याना छे यंगल अबले निस्या वो नुगो लौक टोहे मोटो टु वो स्कुले न जोना वन बोनकुठी वंका चुनिबले न ठौ डेस्के टोलेटया पलपल ठिकट भुया चुनिगो छम शिक्षक खंकल नैतिक शिक्षा भुनिकुठी है अठसना जुगलिन गुरु सिक टम एकल वो शिक्षक जापानी मेगु ठासा व म वला मच तेसा ठटे लोक मुंगा जुग थे जागु मिस तेसा यागु थे न्याउ ज्यावना चंगटका टस्क आपति टाकल वला न्याबले सामुराई शास्त्रीय आचार्य त व्याख्याना कना चुनिगो प्रसिद्ध नानी बाबुसी कलाकार कुमोये मोन अनचाह्यो या नाप नापे वीर गाठै मिहाला न्यंका चोमले वो शिक्षक छकोपटि क टोम फिक वना चुनिगो मेबले जुस व मनोरञ्जन थे जोग इज्जत मरुको क्षेत्र पलाहा मटैम वही विद्यार्थी तेसा न्याक्को निन मजुको सल नानी बाबुसिया बाखम्या हासा उटा आपरि मरो आ सेइबेन नोम आसी सुंक लोक व्याचंग खमले वही सो हे टम ठर ठर खाट छ महामूर्ख उटस्क हाल छठे जो मचा लिप छुन याना नै मखो अले सेइबेन उल्मुछि घण्टटक मेहनत ना जाइना टेटंगको टुम्ब लकाकल सेइबेन न्यन्जक टला सुयाचन छट्टी हे मखो छे वमले सेइबे ख्वा वुचुस च छट्टी नोम वास व मकै न्यनि निप टुटी तल अले अंगले तुलतुल सुया सुंक चुनाचन भच जाका गुरठंका वला सेइबे अबम वे जायगो सिकमी जासला छे लियामो ने गुरु ठगु ट सेइबे मामेस्ट पोंकल थर जिगे जिम्मेवार ल परिवार ख कडासला गुरु टाल ठुजोग ज्याम मजिक त माग ध्यान बेगुला छिकपि माबो पिनि कर्तव्य ख तस्कम मचना नुगो मचिंका सेइबे मामेस्न माफी फनि कठ छजो निजो खन्न वाट अबले सेइबे अन कोठा छटा कुने लक्क चुना वेट मखनि मडका जिक्को सुला चुनचुन सातोंग ज्ञाना व उमा हराम बदल काइम गुरियाट सोट अले अंगले सोट वो अंगै लिक्क लिउन छ वइ बहालक तयार नाटे टुंगको टुम्बा झोली खायाट गुरु व टुम्बा खस छुजिगुजी दुन्चना ठर ठर खाका डकले मबिंगु जिनला ढका व ज्ञाना चुन तर आखिर वो मनो ठ ख ढामक कोटया टुटी बब्ब स्वासवा छेन प्याउन सेइबेन बल्ल मनटेट सासलाट
सेइबेमा सुकुसुकु खोयाचन खोक्नासल ननमा मामेस्न उटा भुवा बियाचन अबले लाके सेइबे अब म जास्लन लिया होला जुगु ख फुक्क निन जुन व कायट गट्टा जुना सलाकल ले टस्कन टाल छ रड्डीमा मजा व कामेट टटसन हक्काटल आठे जुयाजुल टास छ सुन याना ने फैमको जिल्ला छन्ट लोग ठ्या पिर सटके पिटना छे मन्डो अंगले खायाटको टुम्बा उइ मिखवन छुये मरास वना ठग मुओ क्या हल अले छ या फुक्क चु देख छना बिल सेइबे उच्च चुनाव न तर नोनी मवा कने खन सिचे क सेइबे के लका के आटको टुम्बा वे स्कुले जाइना चुम बुरम पालिटा बिल काना ठ व टाल छु फोरगो वस्तु ठिया चोथे चंग पाले व टुम्बा छे जुनावन ठग चिकचको कुगौ कठा अंगले खायाटल निलाटी लिप वो पालिया नापली बिचक डामा पच्च स्याप जोग्ने वो टुम्बा अन्य चंग छौ क्युरियो पसले मिडस छु पति च टेबो बोइलसा ढगा सुएट मि यंक्यु कोचट क्युरियो पसला वो टुम्बा पुट्टु पिका कोठीको सुएट नुवा रुचि मका थे पावा सपिक्या गो तोला न्यागो एन लास जग क्याका टाटा पालेट लिटबिल वो पाले छक्क जुल असा गाक चलाकमा बुरा जोगले वन शान्त जुयाटाल उनीले गठी बिगो माल मि मक्त पसना तुरन्ते पाठक या छिगो एन बिदल तर वो पाले अझ न जिउ मना आखिर क्युरे पसला निएगो एन फ्लावर टुम्बा न्याट ठगो भाग्य ले टाटा पाले पसला प्या होला शिक्षक पिन्छ ठछे दक्षिय टल वइगो उल्मुछि वंगो वस्तु कमेजको बकस बिगो वो टस्क चलाक जुया ठोख स्वीट हे मक वो टुम्बा छुल गनवन ढका से बिना गबले मोसल शिक्षक न मोसु ख वो पाले चलाक तर गाक्के चलाक ढासा मुखो वो क्युरे पसला उगो जिल्ला या टोमीमा संग्रह करता अठा क्युरगो मुंका जिम मनुटा वे टुम्बा खुसो एन कया मिटिन तका वो पाल्ने कल्पना तक नै या मफो सेइबे ठौकने तस्बिर चुएगले बेस्ट ठौकने वया वो शिक्षक खनान टमन्ट वेगो उलिमछि अमूल्य टुम्बा कुचा जुइक टचना बिउ म अब खनान टमन्ट अर्सा आ वया बोमेस न टास उटा तस्बिर चोट तका छक निको बो बिउ याना हे टुंगल बाख कोचल